Tapinay ko nga vi, pagutok ko da sumang da minsan da tabito aditi, anangan zo po da papintutun, sanghon bago o seminaryan, damiang pwede ko, minata di uskup, da parok aditi, mimpun di kanihab, gisom da abi buhan aditi. Jadi som buhan aditi, sila na paliti nga ay Edwin Eric Doni. Inang ko na Edwin Eric Doni. Ada kah? Oke, dua tiap sih angkat tangan. Jadi mereka nulis satu set kita ko. Jadi mereka ko isi pentingnya first year of philosophy. Jadi deti isi dom yang pada toko gisom de abia buhan deti. Muka de head kucing de seminari mabut bagu de belajaran di sido de filosofi. Nah itu besi de tapap de hongon. Sembilan tahun lagi do gugumuda vocation dari paru kita tahu. Santo ko simampayang, id nga ditama, om ditanak, om di spiritu tabitua. Amen. Igracia di Tuhan Jesus Kristus datako, om ikaginawan di kinaingan, om ikapisaan di spiritu tabitua, miyampay na Diyosu saviavi. Miyampay suluban. Pinay ko ngavi kano mangakun do dosa ngavi datako, om kapapatonda na di datako santi do mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mangakun so, do di kinoingan tafakas, om do Diyosu oyo tapinay ngavi. Do na ko pamidoso zo kozo, id pamusavan ngaviku, om id bos ngaviku, id dunu inoy maanku, om id dunu iawku nangazan demimang. Masam dahasaku, masam dahasaku, masam dahasaku tagazok ozo. Iti na pogi, domakin siyan so di Mary. Iabitwa pentihombus hahamay, savya vidita sab om sangti ngavi. Om Diyosu tapinay ko ngavi. Do sumambayang montok dago, dari Tuhan kinaingan datako. Kiko senanoda di datako ikinoingan tafakas, mamahiyong do doso ngavi datako, o magavit datako di kapasizon selajur. Amen. Tuhan kasianay no, Tuhan kasianay no, Kristus kasianay no, Kristus kasianay no, Tuhan kasianay no. Tuhan kasianay no. Kanong sumambayang, oy kinaingan, idisay da tanak don tay soon nanak no kentahang idonsi. Koza dagay, panak no sumambayang sikoy, da avahayu jukanada id suvang koza, maza disido, ididisay da intutunan za sabagi painhabus kozo, miagal dagay sandi, imamamasi o mamalinta miyampay diyaw, idi kapisaan di spiritu tabitwa, kinaingan montok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Pambasan, manta di suat ko iso di Sancti John. Oy tuhun ngavi ko ginavan ko, kanono mogi ginavo. Tu ko ginavano po, ngamikot mantat di kinoingan. Om patitikid tuhun, i guminavo, nga anak di kinoingan, om kotutun di kinoingan. Isay no po iaw ko tuhuk, do guminavo, nga aw i kanuanu po domintutun di kinaingan. Tu i kinaingan no po, nga ko ginavan. Ko ginavan di kinaingan, muntok dotoko no po, nga no koin tahang, di ontok po gado di kinaingan, doy di pamagunan, itanak tontoy soon daw.
Moy lakanu toko posizon maza disido. Itiano iko ginavan iko mozon ko. Okon ko iko ginavan da toko montok di kinaingan. Nga iko ginavan di kinaingan montok da toko. Di ontok po gado disido itanak daw do dumadi di kahubukan imongidu do doso ngavi da toko. Ibos di Tuhan. Sabi avi tinaw, kumob may idumbanganu, oy Tuhan. Oy kinaingan, patako ikopom bisalanu, day diladya, day tanakusay do ladya, o katuhidanu. Do mombisala no da isido, dituhunu ngavi, o id katuhidan, di tanga sampit, doid ka pambisalaan katunod. Mugawit na da pibabasan, montok nituhun ngavi, inuhu tanga kavas, inuhu tanga sibo katuhidan. Mangumohig na da isido, di tanga sampit dituhun ngavi, o manampasi itanak ngavi dito nga kuwangan. Itadaw ngavi disido, magkongo may o katuhidan, pibabasan, gisom daaw humisaw ibuhan. Mamalinta may isido, damantad dat, kuma daytat, mantad di bawang tagazo, gisom red gontob ngavi datana. Pinapabal i Jesus di abaltavasi di pamalintan o minamohingos do sabi avi kavo do toluo ngavi di tuhun ngavi. Tuhan miampai Diosu. Membasahan menta di abal tavasi bitua sinuat di mak. Di masa timinda Jesus de tisan di dat, na kita disida o tinimungan Tuhun tegumu, om nasianan isida diho tumiaga isiho da kambing biri-biri ngavi aisa gugu mempi dominansan isido sendi da mengiak diho da uha i hinaid. Dadi bodap sedop na di i makikia ngavi disida minikot dari disida minabos di senon minta taiso iti bodap sedop na di iti. Dadi suwono isiho da minsud kanui isiho demugad dari di pemutanaman ngavi kampung ngavi pasahi demi sesendi memohi takudi doa kanon seminimba isido onwai dia sesendi isiho do takudi doa kanon seminimba isiho mugad isikoi dinangku do mambalanja do 200 o usin dinari do pemohi do loti mentok doa kanon diho. Bio oloti Diosu kadisido da minuot. Ngozok bio kobi na podiho minabos iziho himo duvo o sada. Dadi minanu isido diho do monimung do saviavi di Tuhun do itinimungan ngavi do it sakot tatamau. Minikau isiho do itana do it hiniputan ngavi tapasagi do tatus-atus tahi himo ngopod. Jadi ono di sido ihimoloti
idduwa sada tinga no isido de tavan boso no ibalakat dadi ko kibo no disido iloti ngavi pompitay no ngavi i de makikia ngavi deman patikido de tuhun ngavi pinabagi nogi disido idduwa sada de diho savyavi iziho minakan do segi gisam sontop diho natimbung diho opod duwa balatak na penuh do mumuk ngavi do loti kinokokiban ngavi da sada ngavi nakakan di loti ngavi na po nga kiginumu do himo ngoibut tuhun kusay iabal tawasi di Tuhan. Tapi ko ngavi id penambasangan toko dopo da Katolik nga kiba iti committee do nakatantu do Pope do Rome Vatican do magontong diti study magontong diti miracles iti na po committee diti nga process kiba a procedure do paintantu do id Vatican. Contoh na po nga nung kiba do dated pinampang kiba report do umat kiba miracles first step na pa nga padre paroki may pagantong upos ni ginawa daw uskup may pagantong manuat dia uskup da surat potodon do id Rome Vatican katad pa no kiba team manta do Vatican muga do dated may pagantong bergantung di do Rome do papatantu approve otopot take out nako tu bosan kuti sebab na pangasumo no toko nung kiba ongo do toko do no kay buhay Jesus did gubas ti madang nga si auto ko may pagantong nung intangan toko iti pambasaan do kayso i Injil inamo toko do beno nga nuno po i ordinary nga auto ko otumbazan gumanto ko no po nga nung kiba extraordinary nga diho toko no do uy ditiki no kay buhay Jesus no kay buhay Bunda Maria ingka nga kayso na po penuntudukan i ano toko do balajalon do pambasaan diti nga ordinary situation nga diho nagi ikinaingan nuno contoh do ordinary do situation it kaposition Diosu do tikit tadaw nuno pa buon Diosu it manikit tadaw it kaposition Diosu diho ikinaingan do pengampay do toko ina pagi ta pinay ko ngavi nuno o effect do pengampay ikinaingan do toko kiba iti kaginavan do toko do mugad do Ekaristi nung mabos toko oy no kakita zo di kinaingan nga go bulan may sambayang aw pa intopot mesti kiba o effect diti experience di nakapanaw nakita na pimanan toko dahil kaposisyon toko ipambasan do kayo so nako iti tuhun hobi do limo ngay buo tuhun manud tanod di Jesus pasal na pa nga nako puiman nako kita first thing na pa nga miracles pok makan pok di ohingasan tetapi effect na po daw do tovi no nga nakatutun so nga ni Jesus di minanahak datakanon limo loti duwa sada nakatutun do Jesus no imanahak do kaposisyon do paganakan kaposisyon do toko ito na pagkita man ko ngavi misa do tabitwa diti Jesus mimbuhay di ordinary keadaan di kaposisyon do toko nga impact mo pada nga extraordinary kamoso na pada extraordinary nga tikit tadaw tikit timpo toko mugad do sumomo di sido di Ekaristi diti monong katahuod sonto balakat grasya di pinatak Jesus di toko sandi matari ta ko ngavi auto ko tagal magandad tay ko magontong so nyan do kiba o extraordinary do o kita toko di kaposisyon to tadaw Jesus do mimbuhay do Ekaristi diti mimbuhay id kaposisyon do toko tu napihi toko di kinengan do nadali toko do bintang
titiw ni Navaw. Da pamagunan ni Navaw uma da paganakan tuhon da sufay. Kano mi ko di Jesus, munang katuhod ako di Jesus, then ikara si diti, tu isan pabago na nanto ko di Jesus, the miracle. Miracle, tu napasit ako, nakatungag ako, nakaikat ako di panabasangan diti. Nung ako ko nakatungag di ba nga, labungan ko ng swab. Jadi inapagit man ko ngabi, isa bago ang miracle, pinatak di kiningan, kakalto ko po da mamuhobo, kakalto ko po da kano da papapanaw da kalajak di pinatak di kiningan, o munang katuhod ako di kiningan to, iti na barakat pasima. Pinatak di kiningan, kumah day datako. Kanimi ko di Jesus, red media, do ikaresti diti. Azo kono Tuhan kinengan dos sabya bibinangun tumasida ko bosyan no nakatimesikoy di lauti takon sa diaw tupari tanah kalaja dahongan ngavi da tinaw tuhun dumadama iti montok dagay di lauti do komposison. Azo kono ay Tuhan kinengan dos sabya bibinangun tumasida ko bosyan no nakatimesikoy di hing anggur takon sa diaw tupadi gabas anggur kalaja dahongan ngavi da tinaw tuhun dumadi maiti montok dagay di tinumondo kasundupanansa. Imang sambayang ay tapinengavi do kahubukan ku Diyos ngavi o tay manada dari kinengan itama tafakas. Tay monada Tuhan ikubukan ay namonmu, montok ikasan ang pubuntugan dengan daw, montok pubasyan at ako, pubasyan sa biyari iglesia kapitwa daw. Tay maom yampay kanangan ay Tuhan sa pambayang sikoy, itaak ngabi datuhun ngabi inu dan nunu i okunon diho meampai kapatakan sendi ketumbasan diho nada maza diti ketapatan tangahum lati pen syurga maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Tuhan meampai diozu. Om meampai sundubanu. Pen savato o ginavong ngavi diozu. Pen savaton sa itingavi doy di Tuhan. Kano manak do kapanong katahudan ngavi dari Tuhan kinaingan datako. Katunod ang matuhid iti. Totoo tapot do katunod ang matuhid iti kalaja sa kapamosi sansa tamay mo umida manopo da manak diaw do kapanong katahudan ngavi oy Tuhan tamatabitwa kinaingan tapakaskozo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tu idi katapatan tahom lati di bos na dari da tonsi isa babang kababago da kabantugan no nakababang da id mato ngavi da pamusaban sa may do otutunan sa idi iso da nadadi ko do okito ikinengan agazat sikin da maza di sido da kaginavan da kanunu ngavi da aw okito pamikano miampay da tasab ngavi huguan tasab ngavi miampay tikon lajak ngavi pemerintahan ngavi
Nyampai sa viabi di magigizan ngabi it syurga. Kuasa ngabi da syurga. Umuzau zikoy di hozau kapazaan ako bantugan no. Nyampai aiso ko pupuson mangazau zikoy. Tuhan kinaingan, kekuasaan hari surga, taban ng tanak o kapanugan mo, kasa dili makaskoso, azo isido imikote ng Tuhan, kasa dili makaskoso. Ototopot obitwa ko, oy Tuhan. Ito do salviavi kabituhan. Itinapogi, do dizono do obitwa ititak ngabis membayang sikoy, maza do papasondot di spiritunu, do detingavi miaga bohobo umatu. Moy do ada dida itingavi do montak dagay, ditinan. Omza, di Tuhanza, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh do diman patabuso isido, nasagak ko sudah siminuang dari konda sa andaw. Minagano isido daloti. Minanak do kapanong katahodan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi magkikia ngavi daw mosbos. Nuo iti sa viaviko, pangakano diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, untuk napongoh imakan min sa sadop, nano disido isa sa fan. Insan po da minanak da kapadang kataho dan ngavi, pinatak disido kumadi magkikia ngavi daw mosbos. Nuwa iti sa viabiko, panginom na mantad diti. Tu itino isa sa van di saku, ibatos kababago aiso kapupuson, ipotunguan may montok Diyosu o montok togumu, montok do kapahiangan do dosa ngavi. May na iti do kaandaman toko. Ikatapatan tahom lati do katumbasan. Itinapogi da maksud sikoy mamalamay di kaandaman di kinapatazanom kinatungagan daw patakan sa diyaw ay Tuhan. Ilauti do kapasizon o may sasavan do kapamosisan. Manak do kapanang katahodan ngavi dan kitan zikadiyaw do kapadan de dumbangan no o manampuan de diyaw. O huduk ko sa isikoy do simambayang, dumagi do ditinan amza de Kristus, at timong sikoy na da de iso maza de Espiritu tabitwa. Ando mo ay Tuhan i Eklesia no, pain tongkop id poto tongkop do pamagunan. Abitano sa sido, do di kapanuan da tahuad sa kaday, sa ngovian miyampay di Francis i Pope dagay, i John, i Bishop dagay, sa viavidi fadangavi. Anda monogi ita pinay nga bidagay, inong kaodob idi kahansanan di katungagan. Sa viavi inapatay id kosyanan no. Tay mo no isiho do di ninavaw da vos no. Kosere dagay sa viavi sa mambayang sikoy, do miyampay di hahangay to bitwa merit tina di kinengan. Sankti Joseph Sabadasido, miyampay di apostol tonga bitwa, sa viabi isangti, inakapapon si kau diyaw po pus da umulan ngavi, kanu si kinada di kavosyan, na dumadi da sapi tumungkus ngavi, dahil kapasizon sa lajur, mangazaw, mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Kristus.
Maza di sido, om yampai di sido, om i di sido. Oi kinoy nganta mata vakas, idi ko pisa andi spiritu to bitua. Savia viko bentuganom kapantangan nga diauno, montok sohihinaid, aiso ko pupuson. Dari penuh di mamamasi, noog maza do kepengyaan pengkinoingan, katama sikoy demabos. Tama sa di syurga, obitua ingani, mika to kepemerintahanu, isabdu oy maang da itan, miagad ingkana ida isyurga. Takan dagay da tadariti, oloti sa tasa sangadaw. Pempohyong sikoy dah sa nga binagay. Megal dagay di pempohyong di santok mahasa mapandagay. Kada sikoy abito dan koy basatan. Nga pagapaso sikoy no mantad talaat. Pagapaso sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy de mantad pati tikit talaat. Katahuod no de manak do pibabasan itadaw nga binagay. De mazza di sakaday do kasianan no. Penggabas zikoy ni data mo da mantad doso ang paintampasi mantad sa viabi kesusaan ginavo. Da maso zikoy pengandad di kehansanan nabi Tuhan. Di koy katan di mamamang sisa Jesus Kristus. Tuig pemerintahan kuasa ni pembentukan o madiaw na bayan ng sakihinay. Oy Tuhan Jesus Kristus winabos dari apostol nga vino. Bibabasan ko Diyosu. Bibabasan ko takon ko Diyosu. Kada intong doy doso nga bidagay. Nga doy di katumbasan di eklesia no. Katahuod no da manak do sido. Do bibabasan pisaan. Ikatunudan miyang hisap no. Mamamasi mamalinta. Mantok so hihinaid ay so wapupuson. Amen. Bibabasan di Tuhan. Miyang Diyosu tumoy mo. Kalau nadi magitataak na tanda do pibabasan. Babasan di dia do pinay. Oy domba kinayan, Mongidu kadidoso nga bibi pamagunan, Osianay dagay. Oy domba kinayan, Mongidu kadidoso nga bibi pamagunan, Osianay dagay. Oy domba di kinaingan, mongidu kadidoso nga bili pamagunan, onway sikoy do pinabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido. Mangidu di doso ngavi di pamagunan. Abitu ana sentob din makan demi sesedok di domba. Tinan Zadi Kristus magabita toko dari kapasizon na salajur.
Kano sumambayang. Oy kiningan, imang ama dagay mazada koyhangan zada sakramentum no. Pakalajao no sumbayang sikoy, ibazak ngabi da kuasa diti da id ginawang ngabi dagay. Da adadi na sikoy da kasudong, da manay mo da taak no city ugadan sa. Tulukay sikoy da gumusa di. Mungkang sikoy mamidoso. Para sikoy pahagoso da tingaw. Kada pahagoso koboswanan magawit tagay didlahan di aw katunud. Toy pihi sendi magahong da kay maansa. Itpi saan dagay magium zikadyaw. Moy da kanu sikoy mamanaw sontanudan. Pakazaan dahil keposisyon salajur. Aw kansaw mantad lahan katapatan onu i katunud. Sa viabi iti pakinuan zadiaw. Imasok kumalaja sa viabi tempat timpu. Idi kepisaan di tanak sehinaid ay sa kapupuson. Amin. Ituhan miyampai Diyosu. Ibalakat di kuningan tapakas koso, itama, itanak, espiritu tabitwa. Sumundot na da de Diyosu, timimpon miyampai Diyosu, so hihinaid. Amen. Ugad no, pabalok no, abal tabasi datuhan. Tahadan kay kiningan. Oy